Labdien! Prieks jūs parasto krupi satikt šajā saulainajā aprīļa dienā, tik skaistajā vietā, uz kurieni jūs tā lēni nesteidzami rāpojat. Kvak, 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 kvak. Jūs tiešām plānojat tur nokļūt? Nu, kvak, 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 kvak. Jūs nebaida grūtības? Kvak, 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 kvak. Varbūt es varētu jums palīdzēt nokļūt ceļā citā pusē? Kvak, 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 kvi, kvu, kvi, kvi, kva, un kvi, kva, kvi, kva, kva. Esmu dzirdējusi, ka man var veidoties kārpas. Vai man veidosies kārpas? Kvak, 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 kvak. Vispār, kāpēc cilvēki tā domā? Kvak, 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 kvi, kvak, kvak, kvak. Kvak, 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 kvak. Labi, nu tad laimīgo ceļu jums, krupi. Paldies liels jums par interviju. Kvak, kvak, kvak. Kvak, 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 kvak. Ei, kvak, 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 kvak. Enquanto queria pousar, hein?